odbornici i odbornici, uvaženi gradonačelnici, predstavnici obrazovnog i zdravstvenog sistema, poštovani narodni poslanici, dragi gosti. Otvaram zajedničku sednicu Skupština opština sa srpskom većinom, sednicu koja nosi posebnu težinu i odgovornost. Okupili smo se polazeći od univerzalnih principa, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda svih građana. Imajući u vidu obaveze koje proističu iz međunarodnog prava, postignutih dogovora u Briselu, Evropske konvencije o ljudskim pravima i važećih pravnih akata, ali pre svega svesne odgovornosti koje imamo prema našem narodu. Ovo je sednica na kojoj svi moramo biti potpuno svesni istorijskog trenutka i odgovornosti koju nosimo. Suočeni smo sa okolnostima u kojima su ugroženi osnovni stubovi opstanka našeg naroda na našim vekovnim ognjištima. Pravna sigurnost, sloboda kretanja, pravo na rad, obrazovanje i dostojanstven život. Upravo zato naša obaveza je da damo zajednički, promišljen i odgovoran odgovor. Od nas se očekuje da izađemo sa jedinstvenim stavom koji će biti jasan, odmeren i u interesu očuvanja mira, stabilnosti i opstanka našeg naroda. Razlike u mišljenjima mogu postojati, ali danas je neophodno da pokažemo zrelost i sabornost, jer samo jedinstveni možemo biti snažni. Pozivam sve prisutne da u svom izlaganju budu koncizni, jasni i konstruktivni. Da se držimo teme i da doprinesemo donošenju odluka koje će biti u najboljem interesu naših građana. Neka nas u radu vodi odgovornost, dostojanstvo i svest da od naših reči i odluka zavisi budućnost našeg naroda na ovim prostorima. Pozivam člana predsedništva Srpske liste i šefa poslaničke grupe u Skupštini, gospodina Igora Simića, da nam se obrati, ali vas molim da ga pozdravimo jednim velikim aplauzom